أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komoro watukufu mjunra ndani wa Komoro nano wa Komori mjunrao hovoze mwe Komoro amando gardusa samaha ekele jikal jashinda la kakiasi hezi lera rolonizo sha ngarsina information muhimu rakahanza rimjuzeniyo wananyasi kao leo ngari wanaombana nzima yahusu mji wa Metro Ahmad Mahamdu, raisi wa nyumeni wa he yesente ikao leo wa Komor haurambe wananya makandida wasalia harmeshe kaushinu wa msawa ya tende yesente evenge rikanza jerimjuzeni homju hahe yabo rudiri mwenesteni nezi hatwari za bandi ya wanru ikaya oleo ngo ujumwa usabote imbana ikao leo lori loni okwezo Komoro ama do mwambia nezi hatwari nele fitina ku ikaya onga ljuanza liparhanihe ohusu wa Metro Ahmad Mahamdu shangar aminiyo ya ukana kabati zijo umenyeha haukaya haina mkomore makatirluna yanu hasana ngutanabahi izimbwana rizwanao ya ukana ngabo maadui ikao leongwa sabotewe mbwana inu hizan shala kulli hal wakatinda uwo wanadamu wao wandu sovenu hamba vihamba wa Komoro ngwa warambu wao hakabane ze sanu watarane ze alfa konde zongi zo armwezi nsipia yodi namna rienshio harmwa insi hatro kayanga monawe makati ya mwisho yanu elebea tosha elebea la deputy alimhaji elebea la mwenjibaraka wasaidi swali hii yani mabea menji kayao wakausabote mbwana inu hizani evenge mnyezi mbu hajangilia heze dua zanyu hoji mdifu hanyu wavenwa evenge abori tanabahi ya ukana wakatokana haina mru mzima dasi kana uhadalot sena hau ya mbwandabu avingi message inu ngari rao haji kuhamadu ripare ze mouvement zonti pia hoji mdifu haina manadamu ikao leongu amini yembwana ikao ngari wanao haina mrikao leongu amini eze mvune ze jitahidi eze mbwana Metro Ahmad Mahamdu ikao ranzi l'an 2018 ya ibali ya tuparo change fikra ya tuparo change ulime shi mwanadamu wae mrungu rambu ye suraya ya he mwanadamu ne determination ya hahe ne bwana ikao dori wanao baishe ngarijwa kana ngapu bandi ya wandu wa siasa wabira siasa watuzi na hazi sojema humba sauho haukayaba nwe mkomori leo katina besoin ya mru ya parukana waziri jana hau mru ikao leo haparurumishi harmaenzi ngena titri ya dzina la waziri shem Komori leo habakishwa na mrika ule ngujwa sivuzi na mrika ule ngujwa stehi izo ya mbajana ohusu wakazi evenge lofuvuku la hatu rasana raliparisa husuni mwa Ahmad Mahamdu do kweli wa hahe do mjibalu wa hahe de mastehi ya hahe de adabu ya haniyo mnungu onofali kinzinji husuni mwe mwanadamu kumru ya farilwa ya mwanze kumru ya renzwa zanvu sha ye haki ne kweli uyo isababisha haina mkomori ulona hamune Komori hajitengeza harmweze fikra za hai tibahi harma ebwana ikaudorlonio yabo rikanza rambe exactement izora kanza rambe haku dukana ngebidio ibavu ya washili wajua ukana Metro Ahmad Mahamdu hapu harma ibavu ya washili harma mji wa Shomoni shariele wa ukana yetsi mwana hanyubahi haukaya Metro Ahmad Mahamdu ngufanyo siasa aburi jwa kaya washili au Shomoni kamjajo jwa mbele Metro Ahmad Mahamdu ya kidhama na harmanzi baishe ya Komori mtawa mal asafi shadid asumana zali hamdhulumu hamlenge hakia husunwa wa Komoro shauri kanzaro nesehende ya ukanange bidio usiku wa maudu monese
ngabido siku maudu muonese le picha la hanyu ne mwana hanyu kabli ya ukaya wa Komori hawezi apeli au haina mrikao leo nguwano nemba enzi yasu manazali hujitekeleza ukaya tsione masuruda hatu nda fahardini henda hajimba iswalihi baruf ezinongo sawa zirengehi mihondo mili abunga rambokana zinongo zisiwa na urudiri tsaisamaha ukaya harma ile ajwa dila tujone saka 14h shanga mono nyasti abo rijuza ukana c'est à 18h ajwa wasuli Paris iro Charles de Gaulle abenge ngabondo mobili kao ngari mparaoni hamando rijuhanza homjuho waho wa Komoro hoji mlifu hao wajuhundo iho Paris wajitekeleze hawinji ili wende waonese mahaba ili wende wa umunge mhono ili wende wa mtia mvu haukaya we mwanadamu ikao ngurengo riski zinji we mwanadamu ikao leo nguensho masiwani mahalani ikao haina mdu katujwa huyenshi na harenge riski nguenshi iho na ye hakansi ngufanywe bwana shaka jakura celebre afanya bounty ya wasaya sha alhamdulillah rabbil alamin mwanadamu ngufanywe bwana heki asi Mwenyezi Mungu ikao leo ya mkusudia avingi rijomba Mwenyezi Mungu ukana ile picha la husu kwa maudu likiduda lao mwenye baraka wasaidi swalihi yaelewe ukana hadungu ile beabi yaelewe ukana hadungu ile sori sohendesheha yaelewe ukana imkomori kajahari hahasiba mwanadamu yakana dhamana jana shi mwanadamu mkomori mleo eshamshuhulisha dukana ya honde mwanadamu umwambako lindo uve mwanadamu ikao lengu josteho wa Komori do mweje shati wanadamu ikao lengu matretre si wanadamu ikao leo wadungu inu ya roa binafusi si wanadamu ikao leo wakanti ngoma filitre harmwezi mbwana ikao doru wanonizo mkomori leo ngwanza jitengeze haku husunime mwanadamu ikao leo ngujostehi o wa Komori hoji mlifuha havinge singa rishukuru Mwenyezi Mungu au kabano zambao ripari sabaru wa vanu za usuye ebavu ya washili waonesa ndondondo ya ukana ngwajitarisha haundo kabli ya he eze apel au kabli ya huwa nanya au kuwa nanya wa Metro Mahamdu waundasi riwanaombwa na nzima dasina yole societe civile joli ze parti za siasa haini zijoelewa zitujo kubali za njar mwele fit na wamtidiwa ze ukana leo mwenye baraka hajivenua leo tosha juhari hajivenua leo alimhaji hajivenua bwa Komori haswatan ngari juao ele bade kula njar mwa appel de Marseille parti kayao ikawongozwa ni mwenye baraka hizani juma huirangani ngarjua kama mwenye baraka hajivenua bahaka tina satwa ya ukana leo ya sane yarudia tie hanyo harmweza pelizo shanga bwana wa mwenye baraka wasalia harmweza pelizo ngawalo harmwe appel de Marseille ngawalo harmwe appel de Paris yode manana tufanya appel ya ukana ngar paro appel de Marseille au appel de Paris ya ukana mbezi mjitari shimwende mwarenge ya raisi wa hesente Metro Ahmad Mahamdu wakaya information jamasihu nabo msafara nguosu kwa maudu botasi kabla nzalifanya appel ya hizi appel ngatoka ngabtuka tabu akanga boraha watutanabahi wavenushiwa ile fitna kuu lilona mwenye baraka yalitia hata harmwe appel de Paris ili yaungue watihunde wandu wajuha wende walahi Metro Ahmad Mahamdu ili wamonesi ya ukana kweli Metro Ahmad Mahamdu wa Komoro wa mrabi ngarijua hazifanyi wao ni grupu ya Tosha Juhari ni grupu ya Limhaji ni grupu ya mwenye baraka sajiswali sha grupu hiyo bwa Komori wasali ya harmwezi appel zombili reappel de Paris reappel de Marseille wanadamu wangu yabo na wonga mjua rambua wanadamu ikao leo zinformasyon razitu wabanu homjua Metro Ahmad Mahamdu kwa tizu yana hati sojema huwandujuha wanduandoa wamlahiki evinge nga mjodu warambua wanyu hawanyi ni mjuhundao sur place shanga rambua mhani Mkomori uloleyo ezemvu yazira ranzi 2018 mvua jua confinement couvre-feu yajisakrifie umwamala wahe pia hasiba bunde bwana yao sawa kaijaka ubidi maudu yalinde amri ya mru ya amri sheyende hau ya tsende ngaibidiyo ya tanabahi ya ilewe ya ukana homjwa Metro Ahmad Mahamdu
ngarulindao na marunda mengi zaidi ngaderange hao msamahani. No butu nsujua shantina hata soneri vanu nsujua kawe video ngai déranger wao shakavati hata hindu shi soneo vanu, mais je sais pas pourquoi wa mbena mna hiyo shakavati hata hindu shi déranger nsujua ka problem za connection shakavati hata hindu shi déranger vanu avinge ngebidio haina mkumorele ukana Maitre Mahamudu humjuha heiho katsuja yafanye kampanye za election za 2024 haukaswa kumori pia rejiansi ya ukana kabati mbujo jitekeleza harumwa mafiti ya 2024 ngarendo mbio runde shawiri shahumroho haizara wasuma nazari rekaleo rekamaudu shakarnao parujuju warinjia harumwe peji ya njia mwenye baraka wasali swali avonga we difference ya Maitre Mahamudu na mwenye baraka hule hauka elefukuono na mwenye baraka ne mizingama nyulo na mwenye baraka ngwanzonzia ya ukaya jia ke kandida 2024 hawakatika ukabati mkomoru Amina Suma Nazali ne sharia ikaunga rijoe sharia Suma Nazali ya shirumiao ishwe sharia ya kansi hobandani hahe ya shivoti daye no wana hahe nemru mshahahe juste sharia shaukana shimsahilisha haina nzia ikao duanzo ya idungi. Donc mwenye baraka ya akili mkubali ya ukana gebidio ende eske sharia shafami ngasjuka uparujuruhusu mkomori ya hunderongo la avokadwa zarangalie Maitre Mahamudu ye hakansi harumwe fali kimshinzi ya hem komori si kupewa tout le temps avinge upande huo ngebidio haina mwanadamu ya rambue itafauti ya hera isi mzamani wa SNT mwenye baraka wa Saidi Swalihi ni tofauti ya hera isi wa SNT ulio abaha Maitre Hamada Mahamudu hamando doulime tsirenge jirma tsirenge chuva tsirenge jiku tsirenge hata yusu na mrenge shado ulime hauka ulime wa mwanadamu wodo hukumu wa mwanadamu surtout mwanadamu ngebidio ya jihensi harmwe ye dhahir shati debatwi bahi karnanza rinji harmwe le jafula mula mwenye baraka wa Saidi Swalihi sha ezitendwa no ulime wa mwenye baraka dua sumzingamanya avinge isha hatunda hiyo isha hatunda hiyo sisi ngari hukumu harmo ulime wa mwenye baraka wa Saidi Swalihi no ulime wa Maitre Hamada Mahamudu ketina besoin mwanadamu ya jikase la tete harmo ubinadamu ni mruste avinge karim para ya ukana Maudu haina mndu yafanye taratibu hata yajitekeleze harmo aeroport ya Paris ho Charles de Gaulle yoneswa abantu kese ya 18h shandari kaza sana ne yabo iyo dijuka sababisha iyo dombudanku rijo irema mwenye baraka wa Saidi Swalihi ne sheikundi shahahe ushakiri shirohoroni mwenye baraka wa Saidi Swalihi auka mwenye baraka kajariva nafasi mwenye baraka kajarudi ya riransi tranquille harudi tena ngwanzo ya sabote umji wa Maitre Hamada Mahamudu nabo mtsidiwa azika mwenye baraka wen sina uparudwa ni mbera fasi auka wakati Yusufu Muhammad bana ya Jafara nsayabo dahi mwenye baraka roho ya himhozu hata hakanza juhe ajeyiho shakari jamba nafasi rimrudisha aukaripa ruandu pia ruambia kana watawe akabala ya kanza nda fanifali kiza hezinrwaji za utarisha election za 2024 ridungu ridenose omwendu wa mwenye baraka kanza kufanya jifaransa kajenda boya joka na rijue shakanza shimbehe hiho nezenda bwa kanza zibalende hiyo rimzi ya kajenda leo
izu yafanya hindi baada saha toe mafu husoni mwa Komori ahansi bandhi ya wandu hahe harmeze appel surtout harmwe appel de Marseille mwenye barakange yabo ne grupo hahe ngo itondo wao zamsinaji shangara juhunda usiku rejei banu jerimambieni eze batani zifanywa harmwe appel de Marseille ne hirimu ya mwenye baraka wasadi swali ngabo bandhi ya wandu tena wakanza harmwe appel de Paris shangara umbo Mwenyezi Mungu wananyasi wao waelewe zindabweza mwenye baraka bwana nyasi wao wahadalo na bwana nyasi wa wanaomba nayo kweli walona determination ya kweli shangu wambilwa ondrabu shanga mkubali amrudinga amina ukana ngwa johelewa esivuzi sho muhimu shari hansivano no ili ribai hauka hunu sangar simasi uhaku shainu rusokanzari mjuze ni information ya dharura inu duhambe ukana onrwa tsanganihe usiku wa maudu watike mtiti watike mhu haina mwanadamu kweli wanwe bwana inu hau kweli ngabidio wandu wafanya ndwarenge mtukufu mheshimiwa rais wa Hesente Ahmad Mahamdu wakati yunga rulinde ze program hena mnajoka ulawana rijiri mjuzeni sho muhimu dojuza ukana president wa Hesente karma ziara evenge usuko maudu biidhnillahi taala kamnyezi ngware hansinamo ngombo Mungu ya wasuli harma insi ya ula ya Faransani ya wasuli harma ya Paris na wiyone swabu ka 18h zilera za iho Faransa ngujo wasuli iho Charles de Gaulle evenge rijomba Mwenyezi Mungu mwende mwamrenge haufumbato mmonese ujisa haukaya banwe maadui haina biwazifanya udokana warejize dingoni evenge kama udua one suraya mjo ifanyia ya rais wa Hesente Metro Ahmad Mahamdu ngazijuwa nyamiza ngazijuwa rudite na ziwa tejudi hawakawafikira ukana banu kwa jua dabu anye mbana hawakatika kwa jede wakana inu bwana ya ukweli na usawa ni wakati wajula wa fitna hau wajula wa mrikao haka filitra harmwe bwana inu wotso rudiwa hewandu waji warengezi vidamaneza hao rengezi wailewa kwa jaju ya ukana bwana hamanda inu yoka iji utsolala haina mna inu shahaina usiku huja vubuha mawatwania vubuha wana vubuha wazee vubuha wazaze shainu tsimbwana ikao leo wandu wajujua wa irensi na mna inu itsoluwani mpaha hau irongwani wandu bahari wanzo faida za kinafsia. Marhaba mtukufu Yusuf Sule ngari aminio kana ngamjofanya jitahida kaya ngarsi hule shizi roho za hatu ngizo iho nasi ngarjomba Mwenyezi Mungu kana zenongo mzinu msani mwelezi baundi wananyanyi watsuze lewa nele fitina lirumiloni mwenye baraka wasadi swali hohombani au kaya ima sihuri yano rizambao sari jua ze polomiki shuhi na jana zanzozi tilwa shanga rombo Mwenyezi Mungu yakana situation ngejuka su control haina mndu ujwe sana ya tanabahi wajue leo le fitna mwenye baraka ya sandi solive haikwe masiku ya leo biidhnillahi taala evenge rirongoza o washiri ya ukana mwanangu Jomaudu ngebidio mtende wa Komoro wa mdungeni ngebidio washiri maudu mwanese Metro Ahmad Mahamdu ujisa kabli ya ukao wa Komori wa mwanese ujisa wa Komoro wa mtukuza noho mtukuza davu wa mtsaua asuma nazali ya mrengea eze voti za hahe hajia za kiwiti evenge washiri ngebidio mwanese le picha rangwele chasi rioneze milamu rione namna mjuka ujitarisha shange bidio usiku wa maudu mwenye bara komba na julala ya juho ushao shange bidio ya ilewokana ndrabo kazi jube hamruba bahano ya ilewokana ya Mkomori mwanzo kweli hamwisu nga mjumnikani mfano mtiti mdoju wa ukana wanunga bubangwe wanru matretre ya grupu yato sha Johari na Limwaji riparisa ya sababu nkuu ya sababisha tosha Johari yenda juzi yenda ya kautumla duki yotsinongozi nje arrivala mwanzo nda afanye mashuhuli au mois de juillet 2023 ani hadiwaza ubinadamu hadiwaza zila ya bajana alafu ende hajipwa kuibahari mwanzo nda afanye mashuhuli 2023 avinge wanadamu hamanda waubwa Komori ketubidi mrarumilwa ni mrudani hahe ketubidi mrarumilwa ni mrisuka yonsi ngebido haina mru yankila haifanyi hazi mruna hukumu Metro Ahmad Mahamdu ulime Mahamudu katuja Faransa maudi raisi wa Hesente ajamwa benu kana ngondo haruma voti katuja maudi ajamwa benu kana na mweme mnishangire banga na votiwa sha Mahamudu nge harumwe bwana inuriwa nao sha hakubaliwa kange hitswa evenge ngarilindao
iraisi wa SNT ngena proje ngavi ngena fikra ngavi ajuka uzelesha husuni mwe societe civile husuni mweze apeli ibangu joka ushinda ya hunde taratibu za homsanganyiho hawakatika ungari aminokana ngene bahati hiyo tena hawinji ngene bahati hiyo hukaya mafitna wakauranganye bwana sawa disovenu hena mnainu wakomori wandiso wasika matsoni vengi ngarambokana ngabo bahati yaukana Metro Mahamudu ya sane ya tsanganye ze apeli zonsi hau ya tsanganye ze janibu kauli yonga wanaona sumanazali hauri jokana ngarjoka ukana hitwa izima shangar aminokana leo karna ukirizinga manyona mndu au kangar jojwa ka haina mndu kauli yongu jokamba karisifanile solino ngarjojwa ukana waodi mafilitri kauli yongu wahansiwa nezitwa za wangu wa siasa kauli yongu watrahisu wa Komor evenge konsenjo ni kahina mkomor haina mndu na lea elimu hae haina mndu na lea elimu ya hae urasudu hamba mimi ya shefu haipartangu mndu fulani na balaka mtujua hizo hadiso hula kamtujua mipango ifanya hula ebengi haina mndu nafani taratibu ya lea elimu ya hae bakana ujiswa mratsele elimu ya mndu na ale ya elimu mnyezi mngu ya mbayo rekancha ashi rekanyi inji mndu na jitukuze kabla ya utukuziwa mndu na jihishimu kabla ya uheshimiwa mndu na jistehi kabla ya ustehilwa yudwa katika mwanadamu kana uparwa na aibu shaka mndu ngonzo ya kensi ya durumilwa shabaudhi ya wandu warumilwa ni mwenye baraka warengeza nkiliza hawa zinka mwenye baraka aduzi taru ramsanara jura masihu wanadamu wako wanaupa rushinda watu fikra bano haukaiza nkiliza hao kazi jakubaliana za ukana zidoheleshewa shampaka mwenye baraka yambe noa juambe evenge ngarombo Mwenyezi Mungu usuka maudu hena katika we hawaye na mnajushelewa ekawajeza imeni ngardo kumwambianizo juisti ngardo kansar mweze posto senari manzisheni zo insha Allah taala shu muhimu dawo do humjuza ne ukana ya raisi wa SNT Metro Ahmad Mahamudu ngujosi kwa maudu iho Paris 18h harwa aeroport ya Charles de Gaulle evenge eze programu pianga jula wana usiku wa maudu karsujwa kwa wakati ya joka no hongo joka mwinji ya ukana ngutushinde daono alo Marseille shanga rombo Mwenyezi Mungu kwa parhani maruda husulma wa mjo wa rais wa SNT Metro Ahmad Mahamudu biidhnillahi taala evenge dosukana rila hanebano wakarsuka zalfani mna flash mtiti wakahunusa ngarsimasi haku rimtusoni hato sanjema rudire mtukuzeni hoji mlifuhanyu ni wa Komor mwastahamili mwakansi mwaridunga rombo Mwenyezi Mungu mrudi mpartage video ino ili wasuli haina mkomoru leo Faransa hususan do ajondo iho Paris au kayasar amina ukana sawa parsa information zinu wonsi pia evengeza bakidu heni mndu ya jisharge ya hundu wakati wa hahe haina wandu wasani wajitarishe hususan de regio ya washidi wasani zinongozinu zikane surwa ya wajimobilize haufumbato ili waronese ujisa warudi tena waonese mwana haujisa biidhnillahi taala au kaya hizo dezijority ya kuraji haku evengenga rombo Mwenyezi Mungu mjilifani marahaba mtukufu mwana ma Hashim Nelson Mwenyezi Mungu anajalia mtukuzeni hoji mlifahanyu mwende mwamlahiki Metro Ahmad Mahamudu au kaya Mwenyezi Mungu jujalia ukana indo babul baraka Mwenyezi Mungu ajalia ukana wide mrika wa Komor hau juhuja huzwane Komor au kayanga mwanao harma ule mengu pia wanadamu ikaulengwa hifadhi zinsi zao wao wanazijana haku ngamonao haku wana zijana do wanadamu ikaulengwa hifadhi zinsi zao wengi Mwenyezi Mungu ajalie yaukana Metro Ahmad Mahamudu yatambua Komori ndabu sawa nwananya Mwenyezi Mungu ajalie Metro Mahamudu Mwenyezi Mungu ya muhensi hena mna ikaudu yaliyo yastehwa Komori yastehwa nanya hena mna ikaudu yo stehema kalima hahe wengi ngarjumbe shila marahaba ukaya lofunvuku hajujua yake mezi jawa mezi hajujua yake muhadazi jawa hadazi hajujua jua yake tretre jama tretre wenji hajojua yake mnafiki jawa nafiki wa siasa ebengize nongozo pia Mwenyezi Mungu hajalia Metro Mahamudu Mwenyezi Mungu hamvukishazo hawa katika yao tabu ya nzaya tabu ya maisha fitna ani umanipulateur zinjizi lumu siju ebenge Mwenyezi Mungu hajalia mwanadamu hasana hagarde je subira ne imani haukaya haelewa yaukana kabati hindushiro na pama ni rahana enzi kabati hindushinza fama ni rahana miadi kabati hindushinza fama ni rahana ubinadamu wa mwanadamu evenge mwanadamu huo ngujistehi yule maana leo wa kumuromstehi hiyo shamkumurikana ustehi mwanadamu ikao leo ngetayari ya kensi ya dutuzo adabu na hunde nsohole hau mwanadamu ya ketayari ya nkwa mali no ya angamizwa nanya jamu ni baraka evenge upande uonga ritosa Metro Ahmad Mahamudu
Mwenyezi Mungu ajalie mtukuze mhifadhi ni maadui ikao leo kwa sumu na hadisu jema shanga rombo Mwenyezi Mungu ukana wa kumorongo dingoni mwae na singa rito muhimilia na singa rito mdunga heze fikira za habibi idhnillahi ta'ala yakiwa utsanganya wa kumori yakiwa utsanganya wa wananya ya hunde taratibu haina mwananya sikao lengo wa bwana yinu ya watsanganya wazima insha Allah ta'ala hokaya zondi zora juhanza kalsumlinda na rongo zinji shadu tumtsanganya ezi apeli hautsanganya haina mwananya sikao wa bwana yinu haukweli wakenongoza ukweli na nongo ikao leo haina mkomori ikao leo ngujuka ufalike bwana yinu ya juke bwana irenge sura ya zanyimeni waelewe tofauti ya mwenye baraka namna kaende sele gari linu hele dingo ni tofauti metro mahamdu ya juka ulendesa houso vengeze ngozo piwa komoro ngo hulindao na vongarjo kana ushamiriwa ni maadui menji shanga rombo Mwenyezi Mungu kana ngarjo humbisa na si haina mwanadamu joka anza ya fitna ngarombo Mwenyezi Mungu rijuzu wa komoro no ilutsane wasulishe amana inu au kanyusi amana nyangu biidhnillahi ta'ala avenga tampaka davu ngarjo na harmo barna majza saya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.